Mayong buntag sa inyong tanan, di na punta diri sa atong bukid. Kaya ang akong buhaton diri ang atong tanom na saging nalakatan atong hinluan. Kaya aron mutubog maayo ug walay makasagabal sa iya na mga sagbot. Ani ang atong hinluan guys. Kana siya nalakatan kay ang atong pag-atiman sa atong mga gitanom na saging na lakatan kinahanglan ato gayo siyang atimanon sa paghinlo ni ini kay kahibalo man ta na ang usa ka maghuma dili sayon lisod kaayo labi na sa atong pag-atiman. Dali lang ang pagtanom pero sa atong pag-atiman sa atong mga saging maoy gayoy pinakalisod. Kay isip mag-uuma kita gayod ang muatiman sa atong mga tanom. Kay kung dili nato na sila buhaton sa atong paghinlo sa atong mga palibot na mga diha sa atong gitanom na saging na lakatan, ang sagbot ug dili na siya tanggalon, dili na siya mutubog maayo. Mo nang kita mismo isip mag-uuma ato gayud ng paningkamutan ng atong tanom, mahinluan gayud nato para mutubog maayo. Oh, nahinlo na nato ang palibot sa atong saging na lakatan. Isip mag-uuma, lisod gayod, kapoy gyud ang mag-uma. Pero kung kulang ang imong kita o ang imong pagkaon kulang, ayaw pagdumili pagtanom ni ining saging na lakatan. Kay ang lakatan makasulbad sa atong gutom o maka-income pata sa iyang bunga. Abi ninyo mga ka-Israel, kung nakay usa ka punuan nga lakatan, sure na maka-income kag 200 pesos. Nabusog pa ka, naka-income ka pa. Mo nang kitang mga mag-uuma, ayaw pagdumili sa pag-atiman sa atong mga tanom. Ayaw pagdumili na magtisok kita og mga prutas na pwede nato na siya kaunon ug maka-income pa ka. Mo nang kita dako natong pagpasalamat sa Ginoo na naa ni siyang mga pagkauna na pwede nato ni siya matagaan og pagtagad para sa atong kaugmaon. Dili kita magpinuluho, mukayod kita taman sa atong kabubuton sa atong pagpanguma. Ang atong pag-asinso sa atong pag-uma anaa sa pagpananom. Kung giganahan ka sa akong YouTube channel, ayaw pod kalimti mag-like, comment, and subscribe. Dinhira ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. Bye!